Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Katanat Public Health Engineering kalapan kreban wengno ya ke jingkerdo ke tan mautawar da ke skim ke ba arpuwai kelur tingka ba yakani le yatho do MLA jong ke Maulai constituency uba proses ti saukme menta ke hendreu terik ubnai naitung arajar arpuwai ke PHE kalapan kre yakani ke skim ling ba ke jal jivan mission jong ke sarkar India. Hari ni kesni UMLA ke Maulai ulapan longru ya ke jingjurip ya ke dam ke bashiklur tingka ke badang shna na ke Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme ha ke dong wa kedai jong ke shnong mautawar bala senran lang da chief engineer uba don kuparwar urang ba shnong ke mautawar uba Cornelius Kharpengor bat kiwei. Nong katu kabati ay mentuai kini kanambo kan? Kini mementah hadin dong. Apa yang kami itu? Maksud saya ini sih contoh nanti. Kalau anak itu ada dasar saya di dulu long yang yang bisa ini kan department itu kan. Maksud itu anak long anak pro ada ini mana video. Untuk exact number long dekat khusus mas kan. Long itu kita kata. Itu yang lawan sedang buka air kah kan. Kadi ke benda ke badon kam ti kani kadi ke bamingi da pun sungo nak liang jengi kum kidong kit kam shnong nak liang jo ka shnong kam ta ka kerteng jo kinong song shnong ni kerpat ia ke department bahkan sungubha ban speed up ia ke kam bahkan le no ia ke badanta ke badan kam ngin ong hakadi kapor kam tam bidon ro MLA jongi kisnong ki bamarjan jongi kidai ki bamangi ngi ai lagadi kanong ko lew kadai bamangi ngi ai mangi kamu set kenam ro ngi ai mangi bat bon kini kisna bamarjan kidai ki bangi ai mangi tang kelapos du puot bangi ong bale singin sange no ia kini bamaki ikan ashwa yangi henry langi perkhat pat on humanitarian ground kasungu bakam dai ban longgumta berkunjung ngidai du kajat ban rio ke batip rio teblai ngidai ke badan kijing sengulam ya ki weiru dan rengi bu tang kata ke request bahkan dia berkadai ban long no hi lagum no bahkan long kam no berkunjung bangi dak kasnong ngika bangi yo no hi lada kadon kata kajing ngila bu berabo di kajipus ngo sinong mikmat buat sport department namari SDO don hang ne itip ha bat por jing bak khangla ngim dai ban kasnong jing song klikti andre ni follow up ya kene kakam jongi from time to time nak liang zo department ru de daladep kani ngi sala ban dan kami kadam tinggi dan kampat menta ban snaik estimate di kamtak estimate mar mencum senem por bengiwan kiri yang kitang duna tinrai man hakani yang ya sngo yong ba lale survey thamai bat naka khandu spa menta la poi saka arhaja san spa safuai di kawai bang kwa man ong ni kalong ba nak liang kesenong pinhat ban yarap yang long ban yo ik certificate jong
itu ki long yang dong mi thamai namar la dak su adik estimate ban snakem gidi niki proof babiang kinum accept estimate namar ngishim bet naka 2011 census dia nak kerpat nak liang tengah nak department long benang kesnong bikin nyali man penbiang ikut disna beda kani namar lagi submit ke population ke barim gitu ki household ke barim di sistem menyo scheme di tentang kerpat nak liang zonga ke department bikin nyali sistem man penyo keluar ya kini nak liang zongi ru ngendang ya chasmat ngen ban prepare kani ke estimate badangi mio ikut disna biang patru ndang idep kena nginum lak men submit di ngidan kamu jing trilang iwe nong ke department tinggi nak liang ke office estimate yang kepat bangnya cakman saya ban ne lo detail baru man penbiang no de kenang bang laban semen no ngin di pia ba dan lakat bagi ki evidence fi kenang bagani ke skimen tasim la pha ngakan skam ngaba di don lang mani dam ram jingi bacim jina jingi ke saya sal lam pelongkam saya ni ka kan ni ke skim haga program jam kenang bang lam mai ko bang sijine haman lagi tewjing jong kan ya senong dengan skam ketika projek kemana matahi la jendap badang ida simpet mengirung ihi baka jingkemen kedan baka ya kajinge kamana kadang jong kinong song snong jong motuar ya kendu ke syam ke mat na bon snam ngi skam mun sala berweng nang mahadin pada penting dam kabata kabar ke maong men i nei kong gambai dalam bajau ese gini kita testom merangkat ba khongla ekstibina barim nak lihat cik lepas kerja dan tak drilling hak artli ke bentah jaran yang kia dengan skema kawin na drilling nak tanda jaran artli bahkan ni ada combine lang skema lakum no ngisio yang ban ai ya ka umbam umbi ngobiang hapo kena fungsional baru dia hang ni ka bi kawan ka mau ka bi jingkan yang ba opik yang ba ka bi ka kut bang patient is bitter but food is sweet kadang ya kalau baktang hadu kata siya ndre usok jong ka nong babang tingo balik mta kin mta kin nong husnong jong ka motua ta bon alo husnem kila siya bos kata kalong tangki publik tap kata with scarcity of supplying of water mata badunaw ha ndre mta ka jinge siya jong ki mata siyo mata ya ka house connection kalong ba each and every household in the village of motua they will get a house connection. Kemudian kam mata kalong kadang ini important kadang cooperation kadang very important. Hapan trelang namta ka jingbit jingbiang. Namta ka jingbit jingbiang ke department mata wong mene. Industrial division adu thia yo dam hamtam ye kana chuki ya motor. Giving nong layat. Motor kadang harus kato kalong ba kambiang resource. Kata tahu it take little bit time. Slam na kadaw ba kambiang. Di mata lambiang don kam mata kalong ni trelang.